Khir tu le ngai thatu te kar thar thotan ni chibai le vek ule tuntruma chong kar toping khe result ngai nom tak kan clear le tanga tin football thuleng te po thlir ngai thla khona kan nei chhole bok don nia kar topin khel monom taka English Premier League lama mashroi tu Arsenal en point thum lutak an sual chuaka mikhol team thati kan hriat tho Chelsea chu Emirates Stadium a goal ni goal khatin an lo ne he in khel hang kan Arsenal goal shot tum som an nei ya Chelsea hang goal shot tum sari nei ve bokin in khel a mu noma anin Norton a mu nom angreng khop mai in khel mu nom taka hi minute ruk na leka goal palmer chang goal khung theina hun tha anei nga la mase goal mauta ada lo chia Gunners an him shram hemi no minute somni pakhatna a goal ta ding lama tang Bukayo Saka corner on pe thazet chu athok chuak deuh nol don nia alan la yin Gabriel chan lo oma asiam ta thunga ball thok chuak mai tura ngai hi gola tau pheyin Saliba chan alo tau luta Arsenal hian sikhat fain ma an shruai minute somthum pasarina Saka chan dinglam box chunga lu timber ball ape pheya ani hian gola apet ngal mase Robert Sanchez on thatakin alo dang man ane first half un top market minute somli panga na Arsenal thiamang an thiam veze an lantir veta an sipur an sut velama tang corner Reece James aron pe thazet chu henkepe chun an lama atau lut pala film khorlo wang tepo ati thei hi lang chu goal khat ve hian an trin zuita ane second half minute somnga pakhatna Chelsea tan Enzo chung goal shot thatak nein David Raya chun alodan perasaka corner lo chuakin corner hi Reece Jameson apeta Joe Pedro chung gola tawin David Raya chun alodan sakle chepui angreng khop mai minute somruk parukna agol le tange nge ya velama tang Declan Rice corner on pe so Timber chun atawlu deu zok mai Chelsea hian corner an ngam lo angreng khop maya Robert Sanchez an soisel ve deu ma se gola pom anita thawa soisel zui tur omlo tepo kan ti thayang chu minute som sarina Chelsea hian red card an mule ta velama Martinelli chun ball tlan lu puyen Pedro Neto chun hlo takin ake king nin aron tlo deu fo maya minute somruk pasare kat alo muto bok nen red card mang no chu aneya afim khor tok lo wang kan ti thein arinom azonin Chelsea hian tum ni red card an muta season kalmeka English Premier League team mal anga red card mutamber anla ni zui ta zel ane minute somriat pasarina Gusto chan box pon theta tlan Caicedo tan ball ape phei ke umaya ani hian dinglam top corner a pet ngalin a pet ko angreng khop mai mase goal mota akal lo le chia minute som ko pahnina bench atanga lut Garnacho chan velam sira Timber abum deu zok no gola apet phei ngala gola alut deu David Raya chan abeng chuak le man chia ane hun top market minute som ko pangana Caicedo chan bor vol lutin tosin chan alo tau zau maya Pedro chun gola petin David Raya chun alodan perasak ball per phei hi dilap chung gola apet luta ma se tosilan atau Pedro an alo lak chi kha lo offside mana Arsenal team an him sham hemi nuai ro thil thleng danglam aum zui talawa hun top zui ngalin Arsenal team hian an mamo tak point thum an hlo chuak ti hian Arsenal hi table thar bera kelsom ni pakwa point samruk palinen achung bera anom zui sela an netak Chelsea hi point somni panganen parukna omen UEFA Champions League an khelo mai rinna alien chhautran ta khop mai mase chancelo anna nei thati hretel taila anchunga hian Liverpool Aston Villa United tetsu point nai takin anom ve mek bok Michael Carrick noya tlom la nei lo United team point comeback ro pui anlan tir le ha mikhol team Crystal Palace su Old Trafford ta heng goal ni goal khatin an ne Hey Kelain United heng goal shot tum somni an neya Palace heng goal shot tum ko nei ve bokin in khelpum pui thlera po United team an chung nung zoka chakphu zok an chak kan ti thayang Old Trafford in khelai minute thum na leka Bruno Fernandes heng goal a khung teu hleya dinglam kila a ball pe chu Dean Henderson chun thatakin alodan sak minute lina a goal tange nge ya Palace heng corner an pet ball thok la hi Brennan Johnson chung gola tau phei hian
Palace defender goal khung thei tak logrek chon ding lama moisatin atau luta leni euro man marking chiat wang ati thei hi lang chu minute somthum pariat na Bruno Fernandes a ball cross thatak chu seskuan gola atawa atau chelem lo ma Sedin Henderson chon thatakin alo dan sakle first half Palace in sikhat fain ma an shruaya an trin zuita ane second half minute somnga parukna Crystal Palace goal khung to logrek chon penalty choin red card amobok Bruno fing zetin kunha ball apepheya kunha hian boxa ball lu poyen logrek hian alo potthlo VAR manga endikani no penalty pe video assistant referee endikani no United hi penalty anhlo tira logrek hi red card mang no chu ani sui bok minute somnga pasarina penalty Bruno Fernandes son petin a goal chiang hle dinglama petin Henderson chu veilama adaifa United in ansepur ansut minute somruk pangana goal an khung le ngala mol dinglam hlatak atang Bruno Fernandes an thataka ball avorlu chu mol laya loading palian zet message ko chuan Crystal Palace defender pahni kara train aron tau zok maya dinglam kila moizeta to lutin an khambe ka goal ni goal khat ani zuita ane hemi nu hian United tan minute somsari palina ka semiro minute somriat na amat dialo le minute somriat panina kunha teng goal sot chelo tak anneya ma Sedin Henderson chon adan sak vek ane tihian nena chang team United team hi khelsom ni pariata point somnga pakhat nen pathumna anin suan chawa Champions League an khel phak nge arinom chho tran ta hle Crystal Palace lam ero point somthum panga nen sompalina anom ve mek bok season thara UEFA Champions League khel phak nge tum Liverpool team lam point all sam taka ne na changyen tlak law team mi khol team ni bok West Ham United chu goal nga goal ni ngotin an lo sop he in khel hin in khel pumpui thlera goal shot te ball possession apo Liverpool team an chung nung zo ka chakphu zok an chak kan ti hi lang chu in khel munam taka hi minute nga na leka Soboslai corner pet kal zel atangin Gravenberg son velama ekik tiketan ball ape pheya free takin velam kila apet lut amoi hle minute somni palina velama tang Soboslai corner pet so olsam takin Van Dijk chon atau luta Sydney fine ma an shoi ta der ane Liverpool hian norzui zelin minute somni pathumna dinglam atanga sala corner ron pet thatak so ekitike chon lodang per kevin atnunga dingmek Alistair tan atok chau ko zetin ani hian apet luta sithum fain first half ma an shruaita ane second half an tran chautin minute somni pakwana West Ham in ansipur an su thena Liverpool tarnung an thiat moi hle El Hadji Diu chon veilama tang bola rong cross so Konate Gravenberg le Van Dijk te kara aron thlok pheya Soucek chon ti boy tu nei lovin gola apet lut hemi nu hiang goal dang ero alubel zui mai lova minute som sarina ekitike chuan veilama gakpotan ball pe pheyen ani hian boxa ball alu puya goal shot anei yobi chon lo dang koi savin dinglam kila alut moi angreng khop mai danglo se chon ago lo zok mai thei ani minute som sari pangana Jared Bowen chon dinglama tang corner ron petin Casten los suan engol zim takateng gola atau pheya Alisson chon beng chuak man lovin West Ham hian ansipur ansu then vele mase Liverpool hian goal an khung belle ngala minute somriat pahni na gakpon dinglama fingzeta fringpong ball pe pheyen ani hian gola across phei ngala disa season anlama lo tok per zavin gola alut zui pal bok hemin nu hen goal dang alu bel zui talava goal nga goal ni hian Liverpool hian ne na anchang ti hian table tharbera Liverpool he point somni pariat nen pangana an oma Champions League khel thei turin din mun thataka anom West Ham lam ero point somni panganen som pariat na anom thonga tlathut thei din muna anding zuita ane heng ho ba kain mashroi tu Arsenal team mek tu City lam point hum an sual chuaka mol nei tu tlak lau team Leeds United chu sikhat fain an ne sham he in khelan City ball position a chungnung filor ma seti ran tal boy hleya first half ang goal an chualo hi an fan nei hle goal shot konga phei chuan Leeds United hi an ngam lo zok ane in khel monam takai minute lead na leka
aron son chun dinglama tangin ball thatakin aron vor luta ti boy tu nei loving calvert lewin chon gola apet haulam takin gola apet lut lova Leeds United tan auyom leang chu minute som pasarina Pascal chun ball vor lut le hian Calvert Lewin bokin boxa alu puya gei abum zau no gola apet le amauta hipo akal lo le chia minute som ni pakhat na Jayden chun dingnam atanga ball rong cross in achelem lova Aronson chun gola apet zui ngal amauta hipo akal lo le chia City hi atrantir lama anbet le maya golan chualo hi anwa nei hle minute som thum pakua na po an chhuale teu Anton Statson dinglama Aronson tan ball pe pheyin free takin boxa alu puya masing goal shot Donnarumman alo dan sakle minute somni pangana City anwan nei tange ngeya an counter thut mai cherken veilama 8 nuri tan ball pe lutin nuri hian alaya ball alirin across pheya City laklo fu semenio chun chiang setin gola apet luta sikhat fain ma an shroya an trin zui tabok minute som sari patnina City corner ball kalcho Rodri chun tau koi 7 gei chun gola atau vele ngala alut teu hle mase Dubravka chun abeng chuak mana pui hem takane minute som riat pasarina stat sa corner pet chu Mizo chun gola atawa velam kila alut teu mase hepo alut lo le chia City anwan ne kaltluang te po kan ti thayang chu heminu hian thil thleng danglam aum zui talawa City hi van nei tak zetin point hum an lo chuak ti hian table tharbara City point somnga pakuanen patni na anom zui zela Arsenal anchunga umai khel khata khel tlem chungin point ngain an phak lo ane an ne tak Leeds United tero point somthum pakhat ne sompanga na an oma an din hun alader thong ang reng khop mai Spanish La Liga lama lut vele ta zoi ila kartopin khel munam taka mashoi tu Barcelona chan point hum an lo chuaka mikhol team Villarreal chu goal le goal khat ngotin an lo sop hein khenan Barcelona tan minute somni pariat minute som thum pasari na le minute som ruk pakwana lemin yama chan goal khungin hat-trick asiama Robert Lewandowski chan goal khat khung ve bokin Villarreal tana golom chun hi pape gei chon minute somni pakwana akhung ane tien Barcelona hi table achung bera omzui selien point somrok pali an lo chuak ta Real Madrid ta in khel khatin an khel tamma point lin an sang fal tabok Real Madrid hian zanin zanlai pel dar khat le chan veya Getafe an machon do na chak result an nei theilo ni chuan Barcelona hi an filor to leang Italian Serie A lama po mashoi tu Inter Milan chu anfal chun zom zela kartop an game khela Genoa chu sehni fain an ne hein khelain Inter Milan tan Di Marco le hakan chal hanulu ten goal an khonga point hum lutak an lo chuak heng bakain in khel dang Napoli chun Verona chu goal ni goal khatin an neya AC Milan chuan Cremonense ni fai ne vebokin Roma le Juventus ten goal thum vein pein an trin vebok ti hian table tharbera Inter Milan chu point somruk pasari nen mashoi tu an ni chunzom zela an noya AC Milan omin point somnga pasari neimekin Napoli Roma Como le Juventus ten andot ane German Bundesliga lama kartopin khel ngai event lo MMA champion tum team pani Borussia Dortmund le Bayern Munich te in machona Bayern bok achung nung zoka antrang le ta mol nei tu Borussia Dortmund hi goal thum goal nin an ne he in kenen Borussia Dortmund hen goal shot tum ko nei target a shot tum ni an ne ya gola chantir ve yin Bayern hen goal shot tum sompali nei target a shot tum ruk an ne ya goal thum an khung ane ball position apo Borussia Dortmund hian an ngam lo hle inkhen monam takain atira train game monam tak team pani ten an chop chuaka Borussia Dortmund hian ma roi masazok in minute somni parukna Nico Schlotterbeck chon ma an roi na goal a khong first half a goal dang alu bel zuilava second half minute somnga palina Gnabry siam sak a train Hurricane chon an sipur aron sot minute som sarina penalty train Hurricane hian ma an roi goal a khung zuile ngala Borussia Dortmund ero beidong du big lovin minute somriat pathum na Marcel Sabitzer siam sak a train Svensson chon an sipur aron sub vele mase goal alu nu reilo te a minute somriat pasarina Kimmich goal aron khung leya goal dang lubel zui talavin
Bayern Munich hen point thum an hlo chuak zuita ane ti hian table thar bera Bayern Munich he point somrok pathum nen achung bera anom zui zela Borussia Dortmund hi point som nga pahni nen pahni na omin point som pakhat lain anin thlau ta khel atam to lo bok nen Bayern Munich hi an champion ngei arinom inke result lam chu ko san taila football thulenga lu chho donang o ton chom chu Real Madrid ta na ro pui taka lo in lan to Bayo thu soi tang hen bul tran ta ila Bayo thu soi hi kan pom zong ani ve the lomangem le Real Madrid goalkeeper lui Bayo chuan tun din hmuna hian ngun le thataka ka en chian hnuwa Real Madrid legend tia an soi mek kasila sai khang ka thazokin ka ria a kan hun lai ang zela han chut phei chuan ani ai khang ka thadai zok ane mase Victor Valdez kha chu katlukin karing nova aum zia chu Barcelona goalkeeper lui Valdez chu aro pui ema KI point athazokin ka ria aum zia chu kasila sain Victor Valdez kha aro pui zok katina ni tien Bayo chuan asoi kan pom ve theilomem le Jose Mourinho point thuthar aron nei vele ta Cristiano mai baka Real Madrid nen an soi zom chungchanga angai dan churon chak chuak vele ta hian Mourinho chuan Cristiano khan dot asoi karing lova chin thlerna lamkha asoi karing mi alo ane khati chunga an threm khamak kati emema fin fiana po au mi alo ane kan chaklo chan chungchanga ero kha ha chuan lam atling lova ma se Cristiano khan achai nom na lo hi karing tlatane Real Madrid zom turanga min soi chungchang po thudik tok lo ani ya he team hi ka zom le to mi lawang tin Mourinho chun asoi zui bok N'Golo Kante le Arsenal chungchang po tun hnai aron viral le chiam maya hemi chungchang hen Kante churan tong chuakin Leicester City tan ka khel lai khan ka thatokin ka in ria a du tu po khamin tam hle ani na taka chun Arsenal team po ha zom chu ka tum ve renga ma se min ron nor na tok lo ane min lak lu an du tak tak lo nia ke chuan ka ngai om zia chu khati hun lai khan Chelsea khan min du tak tak ti an lan tira min du tak tak tu zom tura thutuk na siam ha chu awl sam hle ti hian N'Golo Kante chuan asoi tun nai chawa striker tha kan soi piang kan soilan reng to tur Victor Osimhen point thu thar aneya niza nama khan a contract chungchang chu anti league out nia langien a contract zia hian English Premier League club lian kan hanti United Liverpool Chelsea mai baka Arsenal te zom theina dan ain ziak lo ni hin alanga heng club te hian andu chuan an senglu thayang ti angdan kha omlem lo tinani chu a contract a hian heng ho te hian rondor poni se kaltir lo tur ti ang chi zongin contract a hian azia hnan ni hin antar lang dang dai ve ang reng khop mai ma se he tiang hi om ve zau zawa kan hria tangin Alonso po kha contract a khanin Leverkusen coaching alu chila a chu san du ni chuan Real Madrid le Bayern Munich ten an lalu thayang ti ang chi kha a contract a khan ain zia ka khatiang deu chi kha ani ve thei mayang chu Pep Guardiola po Real Madrid nen UEFA Champions League ka anin machon tur chungchanga thuthar aron neya Champions League kal phung chu thlak ngai nia a hriat thu asoi Pep chuan thil hi amak angreng khop maya Real Madrid nen kanin machon theilu tuk hi chu amak hle ani hi kan hlau hau lawa machon po kan poi ti lo ani ma se kanin machon ngun mol lutuka hei hi chu afu tok lo ani Champions League hi kal phung thak angai nia ke chuan ka nga ya hetiang emema in machon ngun lutuk hi chu anuam lawa thil tha po ani lo bok kan machon hlau ti nai ro ani lawa thil hi ani nom chin aum ve thin tin Pep chuan asoi Jamie Carragher point Chelsea chungchanga athuthar aron neya Chelsea team chuan malam an pan zel thu asoi ve tlat mai Carragher chuan Chelsea kalphung hi enta ula Arsenal team kaldanen hian ainang angreng viawin ka hria Roman Abramovich hun lai khan Chelsea team hian Arsenal kha an musit thriana an chai nomna thrin ane tun hun ero entaila aledling thok ani to ma se khati hun lai Abramovich hun lai angkhaning kal antum chhaume ka chumi tan chuan Liam Rosenior hi an la luta ane Rosenior la kain be seina sang tak kan heya Mikel Arteta ang hen hun tha an pe ni chuan ma thlir thui tak anein ka hria ti in asoi ve khau mai
FIFA World Cup po politics nen a in sia nai chhodon ni in alang tatlat maya ni zan lama khan Iran lam chon FIFA World Cup a khel an tum lo thu an soita ni in alanga hemi hi official taka pon la ni chialo ma se adik ngei ni in antar lang news rin tak tak point hemi chungchang hi antar lang choi to country atangin tun nai US le Middle East ram thren khatte an boi chho me ka hemi boina kalvela hin Iran chuan FIFA World Cup hi qualify ma se khel antum lo ani US ramin athleng dona hemi wang hi ani ni te point antar lang to nge kan ngai dan hlom le football le politics chu kalpui lo thin se tha angreng khop mai Eden Hazard point thu thar aneya Cristiano Ronaldo chungchanga anzo na chu changin Eden Hazard chon ani hi chumi dang lambik ani ama ang hi chu an piang le mai to point karing lo bok gol khong tu ra piang ve reng aniya a gol khong za te en tawla aro puin amak dang lam hle gola khong renga chumi ti thei tur chon arel ruput mang hi adik bok Ronaldo ang hi chu an piang le zenin karing lo tin Eden Hazard chon asoi fakthiam ve ang reng phian mai Federico Valverde point ni zang khan thu thar aron nei vele ta English Premier League apan thaina chance asang ni tarlan ni hin tun din hmuna Liverpool le United te chon senglu antum me ka German club lian Bayern Munich point senglu andu thu an sei to country tangin Federico Valverde hi Real Madrid a ahlim lo ni tarlan ani chho me ka adik ni nge in alang chho tran to bok hei hi club lian dang te chon man tangkai antum chho me ka United Liverpool le Bayern te chon senglu antum don ta ane Valverde lutna hi pau million somsari vel ni tura ngai ani bok Football Insider lamin atarlan danin United lampoin Chelsea tonga an senglu an chor thei meu lo Mason Mount Joshal an poiti lo thu an soita season kalmek ato phuna Mason Mount hin adu ber club zom an phalsak doni hin antar lang country tangin Mason Mount hi Chelsea train United team hin an senglu ta beiseina sang tak nei ma se adam dek chon ain hliam reng mai an chor man meu lo tin ani cho hemi wanghen United lampoin do theina laka an nei thei tabik lo ni hin alanga Chelsea ang bokin chuatir an poiti lo thu an soi vele ta Old Trafford hin awm rei arinom lo hle football pandit na thongmek mak Kennedy point ni jang khan thu thar aneya talk spot in an komna mo sala chungchanga an zona chu changin ani hi chuan mo sala thad lo chan hi Ernest Wangnia a hriat lo thu asoi mak Kennedy chuan ani na taka chuan mo sala che chiat chan chungchanga Ernest Lothi anpu thriana thudik lo ane slotan arin lai pokhan a khel tha chuang lawa arin nuwa po a khel thale chuang lo ane omze chu mo sala hi atlanniama chu kan pom thiam angai ha ani po hian apom thiam angai bok season dang zong te ha chu clear le ta ila mo sala hi dan thailo miro pui chung chuang ani ya a in khel en po kha anuam thin ane komin season a ero a chetak zeta ani na taka chuan ani hi player no pang in khel ve ang mai ane tima atangkai tok lova player satli alo om ve mai ang chawani ti hin Mark Kennedy chuan asoi Chelsea lampoint ni jang khan thu thar an neya transfer kongka loin hon le vele sene mayelu chu senglu antum do na kumno pangte ni chunga record thar siam chho treu mai mayelu senglu tur hian amana po Enrique aphalza tang ang chu the chu anin huam thu an soi tu din muna mayolu hi Arsenal lampoint senglu antum ve mek bok heting kara hian Arsenal lampoint ni jang khan thu thar dang an ron nei vele ta Liverpool chu makhalin Anthony Gordon chu senglu antum thu an soi vele tatlat mai English forward Anthony Gordon hen du tu anei sho ta khop maya Liverpool nen thu taka soi zom anni nuwa Sky Sport in atarlan danen Arsenal team hen an hel zui vele ta ane aman atan hen pau million somsari panga vel po the chu anin huam thu an soi to nge tu naya Cole Palmer chu chuak turangin soi thom aleng chiam maya Chelsea chon ni zan lama khan thu thar ron nei hin Cole Palmer chu an chel zui thei anin rin thu an soi UEFA lamin financial thil aron ti chuak thara hemi hen Chelsea hen leiba an nga angreng khop mai hemi wang hian an player kol lai train khatte chu shal an tum do ni hin an soi me ka
Kol Palmer hi man to taka chuatir antum ni in thom aleng chiam ma se Chelsea lam hian kol zui antum thu an soita a ang hle Manchester United point ni zang khan thu thar dang an ron nei vele ta man tlom takin an tlar malam thuam chak antum na konga Oli Watkins su senglo antum thu puan ane Aston Villa striker hi komin season kalmeka ache thatok lo angreng khop maya season dang anglo takin goal akhung thei lovin a goal bo po anna lo hle an game no bera an tlom trumpo khan tarketa satrum khatma anei lova base phak lo dan chu puive angreng tak ane mase United hian alaka rinna anlang ngat ta thoni hin alanga sengno an poiti lo thu an soi tundin mona Oli Watkins hlut nei atlan niam to angreng khop maya a hlut na hi nipui transfer kongka aloin honle huna phei chuan paw million somthum chau ani to don ni in an soi United hian an du chun hetiang zat vel hian an senglu theidon tinani chu United tran tu te khan kan du hlomem le ole hatichin hatun tumatan chun ni mai se thler tu te channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thuka soi tak meu ane like share le subscribe lama te han tran min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen in mu chho le zel te po kan tum don nia